الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أصلي صلاة دائما على النبي المختار الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أصلي صلاة دائما على شهداء بوسنة والهرسك وخاصة على شهداء Srebrenica وسائر بلاد المسلمين. أما بعد, poštovane sestre u din islamu, cijenjena braćo u din islamu, uvaženi Almedin Efendi, uvaženi Mirsade Aferi. Selamu alaikum. Ono što me na neki način dirilo kad sam slušao ovog mladića jeste sljedeće, i ovo te prvo mi sada kažem. Bolji sneg ja u tvoje godine. Ovo ti ozbiljno kažem. Ja kad sam trebao u medresu da krenem, iskreno da kažem, nisam učio u Kur'anu. Nego sam sam sebe natjerao da se naučim učiti u Kur'anu. Bilo se svega je bilo. I ja sam prešao zaista sam sufar nekako i brzo i tako. Bilo je to često puta, ali nikad da se završi. I dolazi meni moj profesor poslije, kaže, Bolan Esmire, jesi ti imaš ovaj odličan stav? Kaže, Bolan, ti ne znaš učiti u Kur'anu, valja ti u medresu ići. Rekao, to vaša nije. Šta god se može naučiti, ja ću naučiti. Poslije, alhamdulillah, nije da se falim, ali poslije su profesori u medresi pričali, kaže, taj je ušao u medresu kao neko ko ne zna učiti u Kur'anu, a išao kao najbolji učenik generacije. Znači, može se puno postići. Svako od nas može puno postići. I to što si ti postigao, alhamdulillah, ja ti Bogam čestitam, i tebi i tvojom babi, prvo i tvojoj majci rahmetli, i svima vama kao džematu. I zato mi je posebno drago. A nakon toga, drago mi je, alhamdulillah, da vas vidim ovdje večeras. Drago mi je da ste došli, alhamdulillah, da ovu radost sa Mirsadom i njegovom porodicom podijelite i da se kratko koristimo od ovih nekih stvari koje, ono danas što sam pokušao kazati na džumi, koji se trebamo koristiti u ovoj džami. Onaj hadis koji danas nisam kazao, a evo sad ću vam ga kazat, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je manji je grijeh srušit Kabu, znači doći minirati, nema je, nego uvrijediti srce jednog čovjeka vjernika. Manji je grijeh, ponovit ću ga, srušit, minirat Kabu, centar Islama, vi koji ste bili na hadžu, koji ste bili na umrama, pa ste vidjeli tamo tavaf i u isto vrijeme 100.000 ljudi, 200.000, 500.000, 2 miliona klanjaju za jednim imamom. Ja sam, braćo i sestre, svojim očima gledao. Znači, svojim očima gledao. Da mi je to neko pričao, rekao mi lažeš. 98. godine, mi smo bili, alhamdulillah, u itikafu tamo u Haramu. Sam trebao da iziđem napolje, da promijenim abdest, ne da je harem pun, ne da je okolo harema sve puno, nego tako mi Allaha, ulice one prilazne su pune ljudi za 27. noć Ramazana. Ne samo da su ulice, braćo i sestre, pune, nego ljudi safove po brdima mekanskim, ja ih svojim očima gledao, po brdima mekanskim safovi se pravi. To je to srce Islama. Šta nam poručuje poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Manji je grijeh, raznije to, nego uvrijediti srce jednog čovjeka. Šta nam ovo govori? Na tragu onoga dana što sam govorio na džumi, Bog vam dao dobro. Postoje dvije stvari, postoji materija, postoji keš. Neko se danas nasmio kad sam ja rekao genge. Mi u Bosni centralno kažemo genge. Kaže, nemam vremena, ovako se čuška. Kaže, nešto vreme, kaže, nije dobro. Jogbo. Znaš, dakle, genge. To je materija, to je treba. Nemojte nikad nasjest na tu priču da ne trebaju genge. Genge trebaju. Šerijat nam propisuje što više da istekneš. Ali ne po svaku cijenu. Ne po svaku. Moraju biti granice. Mora biti to. I to je materijalno. Znači, materija je nešto što čini, vidite ovo. Ovi luster mašalo lijepo. Ovo neko super uradio. Sve mašalo ima. To je ono što sam danas rekao, prelijepa vam džamija. Alhamdulillah. Šta bi ova džamija značila sad da nema nas ovdje? Ništa. Ništa. Šta će džamije bez ljudi?
Prava vrijednost jeste nešto što je nematerijalno. Prava vrijednost jeste u stvari ono što mi nosimo u našim dušama. Prava vrijednost ove džamije jeste kada biste vi sad, kad bi postojao uređaj na svijetu, da uslika stanje vaše duše i Bog vam dao dobar. Sad u ovom trenutku. Da se zamrzne trenutak. I da neki uređaj uslika šta se nalazi u našim dušama. To je prava suština ove džamije. Prava suština ove džamije. Zašto pejgamber sallallahu alejhi ve sellem kaže, zašto nas naša lijepa vjera uči da je namaz u džematu za 25 puta vrijedniji nego namaz min salatul fajr, kad klanjaš ga sam. Moglo bi se to ovako posmatrati. Vidite, ja kad dođem kući, pa ono malo prigušiš svjetlo, pa Allahu ekber, pa ti ono polako. Fin. Sam se posvetiš svojim mislima, posvetiš se Allahu. Nije to vrijedno ko kad dođeš u džamiju. Za 25, odnosno 27 puta vrijednije dođu u džamiju. Zašto? Zato što mi kad dođemo u džamiju, ono je plaho lijepo što vi odradite, poselamimo se. Dođu žene iz različitih dijelova grada, poselami se jedno s drugom. Iz drugih gradova, poselami se, a neko dođe i sad. Pružiš ruku jedan drugog. Pozitivna energija jednog insana pređe na drugog insana. Osmijeh je zarazan. Osmijeh, kada se poselamiš s nekim, ili gledaš ga u lice i nasmiješ mu se, šta će se dogoditi? Istog trenutka ta osoba će makar mali osmijeh staviti. Osmijeh se širi. To je ta pozitiva koju nas uči džamija. I to je prava vrijednost. Ovaj hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem tome nas uči. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u drugom hadisu: El ginahu nefs. Istinsko bogatstvo jeste ono koji se nosi ovdje u prsima. Ima insana, vjerujte, milioneri, a nema to u prsima. On je fukara. Fukara. Nema ništa. Imate insana koji je zadovoljan sa 100 kruna, vas cijeli dunjaluk je njegov. Zadovoljstvo. Kad je žena zadovoljna svojim mužem, to se ne može platiti. Kad je muž zadovoljan svojom ženom, to nema na dunjaluku cifre koja se može tim platiti. Kad su babo i mati zadovoljni sa svojom djecom, koja znaju za Boga, koja znaju da su Bošnjaci, da su muslimani, da ima halal, da ima haram, da ima smisao, da ima sudnji dan, da ne smiješ ukrast, da ne smiješ slagati, sve ono što smo učili, zar ima većeg zadovoljstva? Zar ima većeg zadovoljstva da znaš da imaš takvu hajbunicu? Tako mi Allah, to je pravo zadovoljstvo. Ja znam ljude, Bošnjake, muslimane, dobrostojeći, poznate, koji šejtan ih navratio. Jedan moj čak prijatelj. Poslije on došao u tobi, ali kasno. Vlastitoj materi dženazu nije klanjao. Jer su njegu ubijedili da to ne valja. I da je to dekadent. I da je to nazadno. I da je to ovako. I da je to onako. On bi cijeli dunjaluk dao da mu je vratiti to. Ne može. Ne može se to vratiti. Dakle, šta je istinska vrijednost? Najveći je vrijednost. Ja ovako nekad razgovaram sa studentima. Jeste to malo filozofski. Šta je, danas sam ja govorio na temu, između ostalog, važnost vremena. Evo, sestra će možda to vidjeti poslije. Naš Sabahudin je to snimio. Koliko je vrijeme važno. Vrijeme je strašno. Vrijeme je najveći blagodat koju imamo. Pa ili je iskoristi ili je protrač. Nemaš druge stvari. Šta je vrijeme? Džiga je. Nema. Dži je prošlost. Šta imate tako vam Allaha uzvišenog? Ja sam se malo prije našalio tamo. Znate kako Bošnjaci, evo vidim tamo sofne mašala, da vas Allah nagradi kogod je učestvovao. Znate kako mi, znaš kad kažemo mi alhamdulillah, kad se dobro napucamo, kad stomak, znaš, kaže jedan, doslovno, kaže jedan, pitali jednog efendiju, kaže efendija, imaš li ti mjeru kad jediš? Kaže imam. Kaže koja je mjera? Kaže ovo dugme ovdje, kad ono pukne, ne, to je kraj. Kaže to je mjera. Na. I kakav je Bošnjo? Bošnjo, kad se dobro nabaca, kad fukne to dugme, onda kaže alhamdulillah. Jesam se kaže, ne, alhamdulillah. A jok, pa podriguje čovjek,
Ne mere to prorad dosta. Mađinski. Nemojte na to, treba na svemu Allahu zahvaljivati. I na malo i na puno. Naš narod kaže, ko nije zahvalan na orahu, nije ni na tovaru. Ta zahvalnost uzvišenom stvoritelju je, dakle, iznimno važna. Ono što vam želim kazati večeras, dakle, nakon ovog uvoda, da, dakle, te prave vrijednosti kojim ja trudim se učiti svoju porodicu, svoje studente, pokušavam živjeti po njima. Ove materijalne stvari su važne, zaista su važne. Dakle, plata, penzija, ne znam, stan, auto, to su važne, ne može bez toga. Ne može bez toga. Ali istinske vrijednosti i kod Boga, i kod ljudi, jesu nematerijalne prirode. Ovo što pejgamber kaže. El dinahu binahu nes. Ono što se nalazi u dušama. Kolika je vrijednost ljubavi? Kolika je vrijednost da u kući svi vole sve? Ja sam malo prije govorio i mojim ahbabima. Mogu biti samo dva scenarija. Ima, u stvari, tri pa. Jedan scenarij. Babo krene iz kući na put. Praznik. Drago svima da je otišao. Bajram. Djeci Bajram, sam nek babo nije u kući. I onda oni bršljaju, rade šta hoće, glupo bi. Ma drugi scenarij. Kad babo ide, svi su žao svima što babo ide. Kad babo dolazi praznik, babo možda nije bio dan ili dva kod kuće, babo se vratio, to je Bajram. To je istinska vrijednost. To je nešto što ne možete platiti. Ja alhamdulillah često putujem, vjerujte mi. Jer šta mislim da ja svaki put nešto djecu donesu? Ma jok čoveč, ja nekad nemam vremena za sebe. Da jedem, a kako da šta kupim? Ali ja znam i to me najviše raduje. Da će moje dijete isto zagrliti, isto poljubiti, isto dočekati, a mu donio, a mu ne donio. Ako budete kupovali vrijednost djeci i ljubav vaše djeci sa mobitelima, sa iPadima, sa tabletima, sa ništa od tog računa. Ništa od tog sestre. Ništa, sve će to otići halač. Babo je bankomat. Babo je postao bankomat. Znate šta uradi dijete? Dođe ovako, utipka zlatnu kombinaciju, sjede babi u krilova manja, ljubne ga jednom u čelo, babo, meni treba toliko. I babo, ko bankomat, sam trzne novčanik, šlajpek, evo ti si. Jel to neš smisao? Ako te dijete ne grli dok mu ne treba par, znajte da tu nešto ne valja. Znači, koliko košta jedna ta fina harmonija porodična? Ja sam nedavno to spomenuo na ovom kažu 200.000 da ima Haman pregleda. Sam rekao neke stvari koje mene boli. Jedan fin insan, hađija jedan, žali se po stare dane. Stakfirullah. Kaže, po mjesec dana sa svojom hađinicom ne progovori. A glupo. Kaže, jesam li ja progovorio, to je svađa u kući. Sam je li on progovorio? Kaže, to je svađa u kući. Pa Bog ti dao dobro, pa 24 sata ja s njom ne živio. Ba 24 sata s njom ne treba živjeti. Pa ako ne možeš insanski živjeti, nemoj ni hajvanski živjeti. Pa i hajvan mukne, čovječe, kad uđeš hajvanu, evo mi sad prođeš smo pored nekog cuka, isto cuko dođe i pođe lajati. Pa i cuko će zalajati. Kako ćeš živjeti? To je onaj treći scenarij. Dakle, ili je praznik kad odiješ, ili je praznik kad dođeš, ili je sve ravnodušno. Ha bio babo, ha ne bi oni skaču, radi, ko babe da nema. Ko da matere, Bog nije ni dao. Ne može ljudi tako. Mora se znati ko je babo. Mora se znati ko je mati. Mati 3 put, pa onda babo. Mora se znati koja su prava roditelja, koja su prava djeci. Mora se to poštovati. Nemojte tako vam Allah. Znate šta, kako mi će? Mi bi sve svoje uzeti. Dođu muškarci, on sva svoja prava hoće od žene, hoće od djeci. Dobro, gdje si ti bio? Jesi ti ulagao u svoju djecu? Jesi ti dao svoja prava? Prvo za što će na sudnjem danu biti pitan. Neće djeca biti pitana za roditelje, nego će roditelji biti pitani prvo za svoju djecu. Jesmo im dali lijepa imena, jesmo ih fino odgojili, jesmo im dali ovo, jesmo uložili u njih, šta? I nakon toga će tek djeca biti pitana za kontra. Dakle, to je dvosmjerni proces. Da sumiram. Nedavno sam radio jednu studiju, jedno istraživanje koje me baš fasciniralo i mislim da sam to prvi otkrio, mislim da to još niko u svijetu nije. Napisao sam jedan naučni rad, nama ću ga probati uprostiti.
analizirao sam, braćo i sestre, cijeli Kur'an. Iz pozicije samo jedne stvari, a ta stvar se zove odgoj. Odgoj djece. I ja sam se frapirao sa onim što sam našao. Naime, u Kur'anu Kerimu, cijelom Kur'anu, evo koji je naš bit sad proučio, u 6000 i nešto ajeta, na samo 2 mjesta se spominje riječ odgoj. Tarbijat. Samo na 2 mjesta se spominje odgoj. I to vrlo interesantno. Onda sam uzeo ta 2 konteksta, pa sam ih analizirao. I na kraju sam ih uporedio. I onda sam naišao na nevjerovatne stvari. Kur'an u ta 2 načina, u ta 2 govora o odgoju, nudi 2 koncepta odgoja. 2 životne filozofije odgoja. Jedna je faraonsko-šeitanska i ona je najčešća danas na dunjalu. Faraonski sistem odgoja. I druga je poslanička. Vidite, dakle, samo 2 puta se spominje, a spominjanje jedno je skroz negativno, odnosno odgoja kakav on ne smije i ne treba biti. I to čak šta više spominje se u kontekstu sa faraonom. Spominje se u kontekstu sa faraonom. Aha. A ovamo se spominje u kontekstu Božijeg poslanika Muhameda a.s. odnosno ummeta njegovog do sudnjega. Koja su to 2 mjesta? Kaže uzvišeni Allah, govoreći o odgoju Musaa, pejgambera. Vjerovatno znate svi priču o Musau, ali evo kratko da ispričam. Faraon usnio da će se roditi dijete od Benu Israila koje će biti uzrok njegove smrti. Dragi Bog je faraonu u snu otkrio nešto. Pazite, ovo vam govori jednu vrlo važnu stvar. To vas želim upozoriti. Sve vas. Digresija. Vodite računa o tome što svi sanjate. Ponovit ću još jednom. Vodite računa o tome kakvi su vam snovi. Ako sanjate dobre stvari, razmišljajte o tome zašto ih sanjate. Ako sanjate loše stvari, da vas gone zmije, da vas napadaju akrepi, da padate s brda, da vas progone neprijatelji, da je ovo, da ono, znajte da ima razlog zašto to sanjate. Taj naš san i naši snovi koje sanjamo, to je duhovno ogledalo nas, ljudi. Ja znam, recimo, slučaj, ima jedna škola gdje doslovno djeca su poredana u 3, odnosno 4 kategorije. Malo sanjaju Božijeg poslanika. Malo dođe i Božji poslanik pa im kaže neke stvari. I tako, da vas tim ne opterećavam. Dakle, prva koncepcija jeste faraonova i faraon kad je dobio to, on saziva sve tumače snova, kaže ja sam sanjao taj, sad i oni mu kažu. Kaže od Benu Israila rodit će se dijete, kaže koji će biti uzrokom tvoje smrti, propasti tvoje dinastije kako. Faraon donosi jednu veliku odluku. Koja je odluka? Svako muško dijete Benu Israila od ovog dana ima biti ubijeno. I počini yuzebbihu abna'akum wa yastahyi nisa'akum. Pođe ubijat, ovo se spominje u Bibliji, u Kur'anu i ovo je historijski fakt. Naređuje faraon da svako muško dijete bude evidentira i da bude odmah istog trenutka ubijeno. Allah je dao da je u tim danima majka Musaova da je bila trudna. Molila dragog Boga da rodi curcu. Kad ga je rodila je muško. Šta se dešava? Dragi Bog joj objavljuje kao ženi. Ovo je jedinstven slučaj. وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى. Allah se otkri, Allah se objavi, Allah objavljuje Musaovoj majci i obraća joj se direktno kao ženi. Kaže, en erdi'ih, prvo ga dobro nahrani ga. Nakon toga, kaže, en erdi'ih, vettahadih bil jemin, kaže, nakon toga ga stavi u jednu pletnenu korpu i pusti ga niz Nil. Nil je bio tada pun onih velikih aligatora, velikih krokodila. Ona je bila velika vjernica. I uzvišeni opisuje da je ona, kad joj se Allah javio, ona istog trenutka Allaha poslušala. Nahranila je Musa, obukla ga je, stavila ga u tu korpicu, otišla gore na rijeku, bismillatom spustila ga, plačući. Kur'an je, ono što sam malo prije vam kazao, kad bi imao jedan uređaj da nam uslika duše, to bilo.
tada je Kur'an uslikao, Allah dželešanu uslikao dušu Musaove majke. Najljepši opis srca u Kur'anu nalazi se u govoru o Musa. Kaže uzvišen je staidu billah, asbaha fuadu ummi Musa fariga. Ona je imala drugu djecu, imala mušku djecu, imala žensku djecu, imala puno još sibijana djeca. Ali kaže onog trenutka kad je Musa pustila dole niz Nil, kaže njezino srce se u potpunosti ispraznilo. To je onaj odgovor koje dijete mati najviše voli. Mati najviše voli svako dijete. Svako dijete naše. I to je Kur'an upravo opisao opisujući njeno srce. Nejse, nalazi ga Asija, odnosno njezine dvorske, uzimaju ga, šta je sad, naš smo dijete, nema babe, nema majke, ništa se živo ne zna, kaže Asija, koja je živjela sa najgorijim tiraninom na dunjalu. A ubraja se u 4 žene. Poslanik se sada kaže da imaju 4 žene koje su najvrijednije na dunjalu, u historiji ljudskog roda. Asija je bila jedna od njih. Vidite, ona od najboljih žena na dunjalu, najboljih ljudi na dunjalu, živi s najgorim čovjekom na dunjalu. I ona njemu, kad je vidjela to dijete, nezaštićeno, majčinski instinkt, iako nije njezino, progovori ona njemu, kaže, fino, faraone. Oni imaju druge žene, imaju djecu, imaju se. Kaže, gde kaže, ostavi nam ovu. Ono fino, moličao, gde ga kaže, ostavi. On svakako ništa ne zna. Ne zna ni ko je, ništa. Mi ćemo ga posiniti i on će biti, mi ćemo ga odgojiti kako mi hoćemo, bit će s njega šta će biti. On je prihvatio to. Ovo vama žene govori koliki vi utjecaj imate na muževe. Nema žene na dunjalu da ne može na muža utjecati. Neko se našalio pa je rekao, kaže, svaki muškarac je glava kuće, ali žena vrat. Znaš, ona ga okreće kud hoće i kako hoće. To otprilike je tako. Možemo se mi šaliti, ali to otprilike. I dobro je kad se dogovara. Dakle, kad možemo razgovarati, pa šta ćemo, pa kad ćemo, pa kako ćemo, pa hoćemo, pa nećemo, pa i tako da. Ne se, da skratim priču, odgajaju ga, najbolji odgoj, ali njega, i ovo moram kazati, njega je faraon testirao. Znajući onaj svoj san, on kaže ovako, kaže, hajmo, hoću, ali kaže, napravit ću mu prvo test. I ponudio mu žeravice, ugrio žeravice, dakle od vatre onu žar, na jednu stranu stavio da svjetluca. Dijete malezno, a s drugu stranu stavio dijamante. I rekao ovako faraon, kaže, ako dijete krene prema dijamantima, ubijte ga. Ako krene prema dijamantima, ubijte ga. Koja mu je logika bila? Logika mu je bila da dijete ipak uzima nešto što mu ne šteti. Dakle, neće biti, na neki, možda je neko, dakle, hoće njemu našteti. Ali veli, ako krene kao im, to znači da dijete veze nema, nišćim, ono će samo sebe spržiti, unišće će se, tako da. Tada je Musa pejgamber uzeo svojom rucom, dakle, žaravicu i stavio je čak malo na jezik. I tada je, to je bio razlog da on u stvari ostao. Ne se, ide vrijeme, Musa pejgamber je bio kova mala djeca, na dvoru odrastu, svila, kadifa, dvorjani, služili ga, princ, klasični princ Egipta bio. I da bi došao u, dakle, mladog stasu. Musa bio jak, kažu da je bio izuzetno jak, bio je veći otprilike od mene, širi, jak čovjek bio. I Musa pejgamber tada je počeo primećivati te neke ružne stvari. Događa se on nepravda, socijalna, ona ubija onog. Musa pejgamber kako ih je razdvajao, on ga je sad jednom zdrnuo. Kad ga je zdrnuo, odmah ubio čovjek. Toliko je bio jak. Tada se je pokajao, bilo je šta je bio, on pobjegao tamo, 10 godina bio u Medjenu i vraća se, dragi Allah se otkriva i naređuje mu da ide bila Firaune, idi sad faraonu, ja ti naređujem. Znači, gdje je najveći njegov strah? Allah ga tjera da se vrati, da se suoči sa najvećim svojim strahom. Koji je bio najveći Musaov strah? Najveći strah je bio od faraona. Najveći strah je bio od faraona. I počinje taj razgovor između njih dvojce. I tada njemu faraon prigovara šta? Prigovara mu na odgoj. I to je ta prva koncepcija odgoja. Kakva je? Kaže njemu faraone, staidu billah, Kur'an nam je to zabilježio, taj razgovor između njih kaže Elem nurebbike fina walida, walabiste fina min umurike sini. Kakav je taj bio odgovor? Kaže njemu faraon, šta kaže ti hoćeš? Šta ti hoćeš?
Bio si dijete. Bio si izgubljen. Jesmo te mi izvadili iz rijeke? Jesmo te mi dali odgoj? Jesi sve živo imao? Jesi imao hranu, jesi imao piće, jesi imao stan, jesi bio princ, sve si imao. Šta hoćeš? وَقَتَلْتَ نَفْسَ الَّذِي قَتَلْتِ tako. Ne, kaže pa si uradio šta وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتِ. I sad u tefsirima imate vrlo interesantno. Šta je, zašto je ovo faraonov koncept odgoja? Zbog sljedećeg, braćo i sestre. Zato, ako djeci budemo davali samo ono što je faraon davao svome Musavu, odnosno ne njegovom, nego eto, Musavu od majke njegove, tada je to faraonski koncept. Šta mu je dao? Dao mu mani. Dao mu kuće. Naše kuće su hoteli. Naša kuća je postala hotel za djecu. Hotel. Kuće su nam postale restorane. Sam dođemo tu, malo se hranimo, zajedno pojedimo, podijelimo račune. Znaš, već imate ovdje na zapadu, muž i žena zajedno plaćaju po pola. Iziđu na večeru i onda pola ona, pola on. Allah sela. Meni kad su to rekli u Sloveniji, rekao, Allah sela, nikad ga ja ne pojel. Džećeš, bolan, džeće, meni nikad žensko nije ništa plaćao. Džeće žensko, pa to je muško, bolan, treba da plaća. Nije istina. Dakle, neke stvari Bog vam dao dobro. Dakle, ako će se sve samo na materijalne stvari, ovo što je faraon dao Musavu, dao mu skrovište, dao mu utočište, dao mu odjeću, dao mu materiju, šta mu nije dao? Nije mu dao ljubav. Nikad ga nije volio. Nikad ga nije zagrlio. Nikad nije s njim popričao i rekao, dijete, treba li šta? Imaš šta da te sekira? Što plačeš? Šta bi ti, sine? Šta bi ti? Nema toga. U tom odgoju nema ničega. To je sam mani. Kaže da su njemačke novine, to je bilo prije nekoliko godina, zabilježile slučaj čovjeka koji je dobio dijete. I od prvog trenutka kad je dobio dijete uzeo jednu svesku. I počeo svaki euro, svaku marku, kajiti sve što je potrošio na dijete. Kad je dijete se zaposlilo, on je uzeo svesku i sinu dao račun. Evo sin, ovo ti je račun. Kaže, ovoliko si mi dužan. Sve mu dijete moralo platiti. Zašto danas ne žele ljudi djecu? Kaže, poslanik sam sad nagovještava. Kaže, pred sudnji dan neće čak muslimani i muslimanke rađaju djecu. Nikad to nije bilo kao danas. Danas, jel imaju jedno dijete, jel ne imaju? Nemoj, kaže djeci. Aj, kaže, dosta nam jedno. Ja znam, vjerujte, bračne parove. Radi on, radi ona. Imaju riješeno stambeno, sve imaju. Ja im pitam, pa Bog vam dao dobro, kad će ovo dijete da ima brata i sestru? A nemoj, kaže, ko će im, kaže, hraniti? Znaš ti, kaže, koliko je skupo dijete ima danas? Pa Bog ti dao dobro, ja 4. 4, hvala Bogu, pa puna nam, alhamdulillah kuća. Nikad, po 3 mjeseca znamo biti bez plata, pa šta? Je li neko umro od glava? Pa nije nikad niko umro. Nemojte ljudi to. Umire jedan Židov u Americi. Kad sam bio tamo u Americi, pričam mi slučaj jednog multimilionera. Ostavio 4 ili 5 djece iza sebe. I pitaju ga, imam, kaže, išta za čim žališ na ovom svijetu? Znači šta je rekao? Kaže, sam žalim što još djece nisam ostavio iza sebe. Djeca su najveće blago kad su kako treba. To faraon nije imao. I to nije ponudio Musavu. Zato vas molim u ime Boga, nemojte djecu posmatrati kao goste u kući. Znaš, u nas su djeca, kaže Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, upozorava majke posebno. Nemojte nikad dozvoliti da vam djeca budu gospodari. Imate onaj poznati hadis Džibrilov. 3 su velika predznaka sudnjeg dana. Stvari 3, mali su, ali spominju se u hadisu kao veliki. Enteli delemetu rabbeteha. Kada djeca budu materi diktirala šta će i kako će raditi. To je ljudi predznak, to je znak kijameta. Danas je to došlo. Nema na osnovu djeteta šta će se kupiti, kad će se otići, gdje će se izaći. Ma ne može bolan da si mi iz okraja spao. Nemojte to dozvoljavati. Dijete mora biti djetevo. Kad babo priča, pa ima da šutiš to. Vjerujte, u mene ja baš trudim se demokratski taj odgoj da napravim. Ono najmanje moje dijete, najmanju moju su me ja nju saslušao. Ali kad ja pričam, ima da šutiš.
I neću dozvoliti da ja u kuću, mene nema tuče u kuću. Nema, kakva tuča? Ma bolam dovoljno jednom da te pogledam, ima da radiš ono. Pa mene babo nije morao ni pogledati, ja sam morao raditi. To se zna. A danas, kaže, sačuju neću nikad. Ma neće da se udostoji da te, nemojte tako vam Allah to dozvoliti. Nemojte nikad da izgubite ništa, to sam malo prije njima rekao. Ako djecu izgubite, šta ste dobili? Da vam pripišu cijelu Evropsku uniju 1 na 1, a dijete vas ne do Bogu, mašne, ružno vam kaže, o svega ima. Šta ste dobili? Znači, iznimno je važna stvar. To je prva ta koncepcija, to je materialističko-ateistički odgoj. Pristup odgoju koji se zasniva na parama, na iPhone-ima, na kupovini. Digresija još jedna koja završi sa ovom prvom. Jeste sljedeća, jedan čovjek u Zenici, Bosna i Hercegovina, mala relativno primanja, svako jutro svome djetetu u osnovnoj školi koji ide, dadne 50 maraka. 50, 25 eura, svako jutro. Šta će dijete sa 25 eura svaki? Bogataš čovjek. Znači šta on radi? On misli da time kupuje djeci ljubav. Nikad, to će sve na nos izići. Sve će na nos izići. Od tog djeteta drugo bilo šta je bilo, da ne spominje. A on to nije mogao vidjeti. On misli da sve može, ne može bolan sve paramo. Ja kad sam bio još jedan digresija u Americi tamo, i jednom mom finom insanu, jedan moj prijatelj, baš mašan, dobro stojeći čovjek, i kupio sinu novog Mercedesa. I to na akciji nekoj ga kupio. Bio je svega $80,000. U kešu ga platio. Znate koji je onaj sportski, a ne ja nabrijan. Znate kako skromno dijete. Da mu je babo rekao, dadnite i ključeve sad nekom siromahom, isto trenutka dao ti ključeve i dao. O babo šta kaže ima da radi se. Ako to se izgubi, gubimo se. U Švicarskoj jedan naš isto fin insan, hađe, milionik, baš mašni. Ja mu bio, hajde kaže da te ugostim, Bog, hajde. Ustoja ujutro, on vozi ovo, on vozi ono. Isto on uzi, ne pita sina, uzi od sina ključeve. Kaže, ovdje profesore ključeve od Volva novog. Što će je? Kaže, ne, nek imaš ovdje ovaj, pa neću bolan to. Nema tu dijete nešto, babo, šta moje, pa ovo, u nas svađa čovječ. Nemojte to dopustiti, to je prva koncepcija. Druga koncepcija, kratko ću, jeste kuranska. Jeste kuranska. Koja je to kuranska? Kaže, uzvišen je stajubila, فَلَمَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً. Kur'an spominje, vidite naše knjižnicu, vidite ovu dječicu, neka ima, nek pričaju, neka ovi glasovi. Kaže sultan Mehmed Fatih, kaže, zabrinite se za džemat u kojem ne čujete dječje zvukove. U kojem ne čujete dječje, zabrinite se za njih. Međutim, Kur'an spominje 40. godinu. I zaista ovi koji nisu još dotle došli, ne znaju. 40. godina je godina kada čovjek psihofizički, duhovno, mentalno, u svakom pogledu sazrijeva. Prije 40. godine, vjerujte, i meni to neko da je prije govorio, ja vam ne vjerujem. Sad kad sam ja napunio, tek znam to. Tek 40 godina kad čovjek potpuni, tada čovjek zna, sagleda dunjalu. Trebao bi znati. Ima i do 60. ne skonta. Gluho. Ima ga ode u penziju, ma ne zna nije li pošao, nije li došao. Vjerujte. Izgubljen, ne zna on, ništa on ne zna. Allah se. Ali 40 godina Kur'an spominje i kaže kada neko od njih doživi 40 godina, tada čini dovu Allahu za kome? Za roditelje prvo. Kaže, Rabbi irhamhuma kema rabbayani sagira. Bože dragi, podari mojim roditeljima svaku dobro. Jer su oni mene kad sam bio mali odgajali. Šta ovdje imamo? Roditelji su dali svoj dug toj djeci. Odgajajući djecu, mi sebi odgajamo budućnost. Jer to dijete kad dođe u snagu, kada mi opadnemo, kada mi budemo potrebni, tada dolaze ko? Dolaze upravo ta djeca i oni onda vode brigu o djeci, o roditeljima svojim. Dakle, zamijenio se, ciklus se upotpunio, krug se usavršio. Dao si ulago, koliko god djeci, ovo je zakon to sportano, koliko god uložite u djecu, to će vam se na ovom svijetu multiplicirati, brate. Ako uložite puno hajra, naći ćete daleko više hajra nek što ste uložili. Ako ne budete ulagati, ili ne do Bog budete ulagali u nešto loše,
Sve će se to vratiti. Koja djeca psuju? Ona koja su čula babu da psuje mater ili psuje njega. Pa dijete pođe 10 puta više psovati. Koja djeca prva pođu pušiti? Ona koja su vidjela roditelje da to radi. Koja djeca pođu, postanu problematična, koja živi, velika je koincidencija, radio sam još jedno istraživanje. Djeca koja su u takvim porodicama, recimo djeca iz rastavljenih porodica, sasvim izvjesno će imati sličnu sudbinu koju su, jer su oni naučili to u svojoj školi. S druge strane, kad djeca vidi da roditelj se voli, da se pazi, da se razumijevaju, djeca će to nastaviti prenići u sebe. I učenjaci zato dijele grijehe na 3 vrste. Prva vrsta, kad vas nešto zadesi, bubne vas auto, imate sudar. Ako znate da ste nešto zglajzali, neki grijeh uradili, zahvalite se Allah što je na tom se završilo. Slomiješ nogu, a znaš da si nešto uradio, zahvalite se Allah, sam sam nogu slomio, nisam vrat slomio. To je takozvani ubrzani grijeh. Allah ti dadne naplatu brzo, kaznite brzo, nego se popravi. Ili ti dadne malu bolest. Druga vrsta grijeha jeste, kažu, sa odgodom od 20 godina. I primjer toga jeste odnos prema roditelja. Sve ono, malo prije što sam rekao, sve što uložimo u djecu, dođe na naplatu kad djeca dođu u snagu. Kad nam najviše budu trebali. Mene jutros pogodilo kad sam čuo koliko ljudi umire ovdje po bolnicama sami. Nema nikog. Ja znam, smrt sama po sebi je svaka teška. Ali je daleko lakše kad je oko tebe oni koji te vole, oni koji te cijene, i kad ti vidiš svojim očima da ostavljaš nekoga. Kad ti znaš da si za sebe ostavio neko ko će te zamijeniti i u džamiji, i među ljudima, ko će imati lijep spomen, ko će nastaviti tvoje prezime, ko će nositi tvoje gene, ko će ovo, ko će ono, daleko je lakše insanu od samog svijeta. Šta je život onog insana koji ništa ne ostavlja za sebe, koji sam umiri, o kojem brine neko ko ne zna mu nije meni ništa? Koji je smisao njega? To je druga vrsta grijeha. I treća vrsta, kažu učenjaci, jeste oni koji će doći na krajnju odgodu, to je na ovom svijetu da nas Allah svega toga sačuva. Dakle, šta je summa summarum? Ovdje su roditelji u ovoj poslaničkoj koncepciji dali od sebe trud, rodili su djecu u halalu. Znate koliko se djece rađa u haramu? U haramu. Prošle godine, ne znam ko ima istuzbe, neće zamjeriti, 50 i nešto maloljetnih curica je rodilo vanbračnu djecu. Sve muslimani. U mene curica, u mene u komšiluku, sa 16 godina rađa vanbračno dijete. To je realnost. Postala je realnost da se rađaju vanbračna djeca. Ne zna se više ni ko je babo. Znaš, ima jedna izreka. Znate ono, mi imamo ružnu tu riječ. Da prosite malo i nezgodno kazati u džami, kaže kopile. A nije to ružna riječ. Kopile je to riječ. Kopile. Znate pile. Pile ne zna ko je babo. Ne zna ko je babo. Kopile. I naš narod je to tako. Znate koliko je, sve više i više toga. Po našim bolnicama to muslimani radi. Subhanallah. Znači to se nažalost sve više širi. Pa ili ćemo imati jednu koncepciju gdje će nam omjer biti samo materijalne stvari, financije, ovoga, onoga, ili ćemo vrijednosti ove istinske ljubavi, poštivanja, ne znam, suradnje, bratstva, prijateljstva, drugarstva, nekih, dakle, većih stvari, ili ćemo to propagirati, prenijeti našoj djeci, ili ove stvari koje se tiču materijalne. To su samo dva koncepta odgoja koja Kur'an spominje. Na svakome od nas je da u stvari izabere. Na svakome od nas je da živi po jednom ili po drugom konceptu. Znači, ni jedan ni drugi nisu nemogući. Nisu nemogući. Ovamo mi samo, kaže, živim za djecu. Tako vam, Boga dragog, nemojte nikad živjeti za djecu. Možete biti budale. Kaže, ja živim za njih. Nemoj za njih živjeti. Ti živiš za sebe. Ti imaš prava prvo sprem svog tijela i sprem sami sebe. Kaže, uzvišeni nam opisuje tu scenu. Kaže, jevme je firru mer'u min ahih, wa ummihi wa abih, wa sahibatihi wa banih.
Kaže, na sudnjem danu, kad pođe suđenje, kad takvi dođu, kad se njima bude sudilo, kaže, brat će bježat od brata. Babo će bježat od svoje djece. Djeca će bježat od babi i od materi. Čovjek će bježat od žene. Nema tu više veza. Zašto? Zato što su stvari dušmani jedni. To je ta koncepcija koju se trebamo bojati. Nemojte tako vam Allaha to dozvoliti. I završavam sa sljedećim primjerom. Zove me jedan hođa iz Austrije. To je bilo prije par godina. I kaže, profesor, plači. Hođa plači. Malo čudo. Prijatelj. Kaže, još šta sam danas imao. Pošto ja sam imao stak rula, kaže, šuti, imao sam jednu dženazu. Hođe se naučila s pametima. Ajde vam. Pogasuli ga u čefine ga, tako. Ali kaže, nije obična dženaza. Pa kakva je? Kaže, umro je musliman. Da ne spominjem ime i prezime. Ostavio je dvoje muslimanske djece, muško i žensko. Žena muslimanka, kada se razumije, sve islamije. I kaže, kad smo mi klanjali dženazu, ali u toj kući se nije znalo za Allaha. Nije se dolazilo u džamiju, nije se nikakvi običaj, ništa. Nego ono, Bosanac, Bošo, Titinjaran. I kaže, kad smo mi klanjali, kaže, tamo mi spuštamo njega, priđe mi, kaže, njegov sin, čisto muslimansko ime. Pita, kaže, hođa, jesi ti završio svoje? Kaže, nisam, ali dženazu, jesmo klanjali. Kaže, hajde se vi sad svi sklonite. Vi sa Ahmedijema, vi se, kaže, sad klonite. Pa što? Kaže, moj babo je volio gitaru. Dobro, šta, koji babo volio gitaru, šta ima? Kaže, ja sam doveo bend. Sin je, dakle, dio benda je to. I doveo sin svoje pajdaše i babi na mezaru teferić napravio. I to na otvorenom mezaru babi sviralo se. To se nikad nije dogodilo. Sam dragi, to je Bošnjaci, muslimani, u našem vijeku, prošle i pretprošle godine. Prije par godina u Splitu, ja dolazim ovako pred džumu, trebam džumu isto držati kao danas, hođa predava me, vidim nikakav, šta je bilo? Fin jedan nisam. Šuti, kaže, imamo jedan težak. Šta je? Kakav je težak? Kaže, umrla jedna muslimanka. Pa šta umrla? Umiru muslimani, muslimanka, svaki dan. Kaže, šuti, pričat ću ti poslije. Ispričao meni, žena ostavila sina iza sebe. Dole u Splitu. I umrla je ona. Taj sin je malo ono kriminalac, ono lopoć, sitni nekakav. I nazove mati da mu odvuku, dođe, ode on tamo, popuni formular i kaže ti njima tamo u tom krematorijumu, odnosno u mrtvačnici, kaže, ljudi, ja sad nemam para da sahranim svoju mamu. Nemam, kaže, ja para, nego kaže, sačekajte me koji dan da ja sakupim pare, pa ću ja doći do ovaj splat, uzet ću tijelo majke i tako. Od tog trenutka kad je mater ostavio u mrtvačnicu, nikad ga više nije bilo. Godinu i nešto žena u ledu bila. Muslimanka, Bošnjakina. Čak šta više, na kraju ljudima previše bilo. Godinu dana. Zovu islamsku zajednicu dole u Splitu, pa dajte, nosite i radite sije šta hoćete. Ne hvati kogod hoće ili ne morate nikako. A samo nosite ženu. Godinu dana u ledu više bilo. I mi smo taj dan klanjali toj ženi muslimanke dženazu. Taj sin se nije udostojio da dođe vlastitoj materi na dženazu. Pa evo ovdje u Švedsku, to je bilo, čini se, prošle godine, u jednom džematu dolazim gore i priča mi hođa pred penziju, kaže, svašta sam vidio, ali ovo nisam nikad vidio. Šta si vidio? Babo, džamijski čovjek bio. Džamijski čovjek. Ali sin loho bio. Ko je kriv? Ne znam. Allah će svima suditi. Babo umire u bolnici, sin na ljetovanju. Zove hođa sina, kaže, babo je umro, rahmetli. Haj, kaže, dođi da babu. Kaže, neću te ja prekidat ljetovanje rad babi. Pa šta ćemo s njom? Kaže, vozi ga u krematorije, neka spave. Čovjeka koji je klanjao 5 vakata namaza, njegov vlastiti sin u džehennem šalje još na ovom svijetu. Da Allah sad, da ga spave. Priča meni taj hođa, kaže, ja sam otišao lično da ide vidjeti kako se to pa, ako ruko bilo. Imaju, kaže, velike te komore, ima čak staklo, možeš vidjeti. Kaže, doslovno kako ga pali. I na kraju dobiješ. I on nije dao, sreća pa nije dao da se spava. Dakle, imamo, u pogledu odgoja djece imamo sad 2 stvari. Ili ćemo ih odgajati, da znaju za Allaha, da znaju za poslanika, da znaju šta valja i šta ne valja.
da znaju prava, da znaju dužnosti, da znaju neke osnovne stvari, da znaju ono šta valja i šta ne valja. Ili ćemo ih pustiti da se sama odgađaju, a mi ćemo sam biti onaj bankomat. Koliko treba, evo plaću. Mi smo šoferi djeci. Vidite, vi ste, pola vas se pretvorili u šofere vlastitoj djeci. Te ga odvuci, te ga dovuci, te ovo. Šta treba platiti? Evo ti to ćete platiti. Znaš, ko hrčak? Samo daj. Nemojte ljudi to. Nego dajte da uplemenimo te naše veze. Dajte da kad ja znam da umoran, svak dođe. Daj da se izgrlimo, dajte da malo popijemo, dajte da ostavimo. Nemojte tako vam Allah dozvoliti djeci da su stalno na mobitelu, na nebesima. Dođu čovječe, večeraju zajedno oni na nebesima. Ne smije biti bolan to, nema ekrana za večeru, za ručko. Kad je babo tu u sobi, kad je mati u sobi, pa dajte da malo pričamo. Jok u nas, svi na nebesima. Što ćemo onda poslati? Što ćemo zajedno? Nije to smisao. Dakle, imamo samo dvije opcije. Ili ćemo odgajati na faraonov način, ili ćemo na poslanički način. Molim Allaha da vas posebno ovdje pomogne, da pomogne vašu ovu lijepu djecu, da ih bude, ako Bog da još više, da naše džamije budu istinske džamije, da nas ove džamije oplemenjuju, da nas odgajaju, da nas upućuju na ono što valja, da naša druženja s Kur'anom budu stalna. Ashabi Allahovog poslanika su dijelili u nekoliko kategorija. Neki su učili Kur'an svako 40 dana. Neki su učili Kur'an svako 30 dana. Neki su smatrali da mogu više pa su cijeli Kur'an proučili u 10 dana. Neki su smatrali da mogu još više pa su učili Kur'an svaku hatmu završavali. A neki su čak bili, subhanallah, u 3 dana hatme činili. I mi se onda čudimo zašto. Pa kaže, kako su imali vremena? Pa samo izvagaj koliko mi imamo vremena za ove šeitane, bit će vam u stvari dovoljno da vidite koliko u stvari vremena gubimo. Da vas Allah nagradi, da vas sve pomogne. Hvala vam puno na ovom velikom gostoprimstvu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.